جبو گوتوبیش کرنا زیادترا وی مجارک و مجاره هری گرمه ترکیه نشأت زازا اندام مکتب سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پده کسی لتربسپیه بریا سکایپیه وردگرم برس زازا دم باش ایوار باش ویدارم دنگ رنگ باش بیت ام بکاربی گوتوبیجه که باش بکن اف مزانی کو ایران روسیا امریکا رازینینه کو ترکیه اپراسیونه که لروجاوای کردستانه انجام بدتن لی اف چند روژن کو ترکیه بریا درونان تو بارانکرنا نافچین روجاوای کردستانه یعنی بردام لنافچه دا دخوازیتن به که رواتیه بدته اف اپراسیونا پلان کری یعنی پلان کادیکه لپشوان ایرشانه هیا دەست پێکێ دەسڵاو ڕێز بەوە و هەمی بینەرن هێژە بێگومان ئەف گەفێن گۆی ڕۆژ تورکیا سەر هەرێمێ مە دوکێ ئەف گەفێ هەناکێ نەی ئیرۆنە ئەف گەفێ هەناکێش هەشت مەهاوردەنە لێ ژدو مەهاوردە هەنێکی ئەف گەفێ هەناکێ زێدە بوونە و تقریبا نش هەفتیکێ وەردە گەف و هەروەهاوە گوتی بۆمبە بارانکردنە بە درۆنە یاژی بغیری وێناکێ زێدەتر بووە حتی مرۆت کار بێ ببێژێ ئەف مەسەڵە هەناکێ بچ بەگرێدایەت بێ مرۆ بزان بێ ئەف تەفاهماتێن سیاسی نابێنە باز هێزن مەزنتە گۆ دبن ئەو تەفاهماتێ هەناکێ گرێداینەژی بهێن بازارن و گوتی دەور و بەورە ناف جیهانی دە تەمامی بۆ وێژی ئەم بکار بن ببێژن ئێمە ئەم وەکی کورد حەلەقا هەری زەعیفن دوا دانوستاندنی یاژی دوا لەفکردنێ گۆ ئیرۆژ نابێنە بازل هێزن مەزن دەچێ بن حتانها دیارە براسیژی تەرەفێک گۆ ئیرۆ دخوازێ اب ایریشی هان دهرێمێ بمەدە دەرباز ببن نەک هاوێ ئاستەهاناکێ گۆفێن بکەین ئەف لەفکردنێ هاناکێ لەسەر حەسابێ ملەتێ کوردە و لەسەر ئەف بازارێن گۆ دبێژی دژی هەبوون و نەبوونا ملەتێ کوردە لەسەر وێژی هەتا مرۆ دکار بێ ببێژی ئیرۆ ڕۆژ ئەف گەفێ هاناکێ بوو دەچن ئێمە وەکی ئەنجومەنە نیشتیمانی کورد هەروەها وەکی هەدە کەسێ مە تومی هەڵوەستا خۆدایە دەستنیشانکردن مە گوتیە تجارین نانکوکین سیاسی به چارەسەریên وەکو چارەسەری ئەواناکە مەسائل لەشکری نابێ هەروەهاژی مەگوتیە ئەمل دژی هەمی وە گوتی ئەف تێکلی یاژی تەبلی هەبیە گۆدبێژی ئەف سیراعاتن گۆ دەبێ لەنابێران پێکێکی و تورکیادا گۆ دەرباسی هەرێمێ مە هەرێمێ کوردستانە سووری بکەن سەروێژی ئەم بێژن حقیقت ئەوەیە ناکەوێ خزمەت و خەلک و خاکەمەدە و ئەم بهبینەژی وە گوتی و هەروەها هەوڵدانکردنە گۆڤێ مەسەڵا هەناکێ نەکی بشون بکەن هەموو گوتی بەواز لە هێزن مەزنرە ئەمریکی و ئۆڕۆپی و هەروەها وە گوتی کەسایەتیان وێ ئێریشەها و گەفێها بسەکنین بەرێزازا وەزیرە دەرێ تورکیە مەلو چاوشۆغلو دەبێژیتن ji bo encamdana her operasyonekê Tirkiye navegere ji bo hîç welatekê û pirs bi hîç welatekî jî naketin. Heng dibe wê bariyê dane ku Tirkiye vê operasyonê wê her encam bidetin? Beriya helbijartinên dahatûyên Tirkiyeyê? Ez nedwar behwariyê dema got Tirkiye dikaribe yek gavên bavê ji hundirê Kurdistana Sûriyê de ji herêmê Sûriya bigiştî de eger rehmiya kes ji du aliyên ya ji dizil hêzên mezinê sereke hebin yek jê Rûsa a duwan Amerîkana. A Amerîkana em dibêjin ew rehmiya kesk ji alîkî ve wergirtiye lê Rûsa heta niha diyar we gotî ew rehmiya kesk nedaye ji ber manatiqên ku îro roj ji Tirkiye behsê dike û dixwaze encamê operasyona wê nake lê bê ew bihtir dibin hêzên we gotî dibin ya jî dibin bandora Rûsa û roj helîfê wê rejîm û Îranê de li ser wê jî ez dibêjim ew bazara hanakê girêdayî bihtir bi Rûsa ve heta Rûs û Amerîkan bikin ya heta Rûs û Tirk bikin yek tefahumên ez bawer dikim hingî wî çaxî wê gelek piş zelal bin lê diyara ew danûstandinê got çêbûn berî çend rokê li Îranê diyara ew tefahumatên dawî hê negihane serî bo wê jî Tirkiye armanc bi drona dike wekî bedîl ji vê emeliya xwe leşkerî re heta bigihên armanca xwe ya jî we gotî çavîkê vekê got dikaribe têde armancê got îroj ya jî ev gefek got ji çend dibêje ji bo rêkê xwe bibînit dikaribe êriş bike. Derencamên lûtkeya Tehranê heng çawa dibînin ji bo paşaroja Kurdan li Rojavayê Kurdistanê? Kekin hêja îroj ev danûstandinê got dibin timî we gotî nel maslaha milletê Kurdan ji ber em tev jî dizanin îro ev zilhêzin dewr û berê Kurdistanê ya jî we gotî kesên ku Kurdistan dagirkirkirine îro Tirkiye, Îranê, Sûriye herwiha Iraqe. Bi wê jî çi levkirinên siyasî di navbêna va zilhêza de hene we gotî timî li dijî milletê Kurd û li dijî hebûna wî ne. Ti cara jî ava
ولاتین هناکه نگهانه وی بهوریه گبراستی ببینن ملتکل کلک ملت روانا که جیان دکه و این روز مافی وانا که برجع بستنه و دکار بن وکی ملت پیک و جیان بکن لسر ویجی ام بجن او بازار کو این روز تهران بون بری و گوتی هبونا ملت برانبری و گوتی پارتنا گوتسویا پیش روز دچه بی او بازار هناکش تمام تاثیر و تداعیات و ناکل سرچاره سریع گشتی و آسوریه ده چه ببی. باشه برای زازا زور جار دجاده کردی دا لور لروشاوای کردستان لروشالات کردستان حتی لدیاسپورا جی رخنه کاتون لهواتی گرتن وکه سرکردین کردان وکه پارتین کردان شما هنگ یک نرین نینه شما واتفاقک نیه شما هر کردک یعنی هر پارتکا کردی د آوازه کی داده خوینیتن اف جی والا هیک نیه حنجتک نیه جبو بده دشمن کردان جناب به شما هنگ یک دنگ نابن روشاوای کردستانه بیگمان آوا گوت دبیجه راسته دو وقتا کیش وقتا دا گوت ملت ما حمید شعب دیر بو ایران رکفتنک چه بدناف حمیز الهزم کردی ده ایگو اتو یا جی حمیل آیان سیاسی کردی گوت اندروی کردستان سوید جیان دکن و حمید شعب ری بون گو آیا بگوی رکفتنک الپیشیا دوستو دجمنه خواه لمقابن او رکفتنه هانا که نچو سری ساده میویجی براستی هبونا پککه و ایرو روش کارن گو دبیل سر عرده تی بیرام حمیه جی وقتی گو دست لانوستاندنه به ما وکی انجمن اجتماعی کرد دعوا زمینه کی کر او زمینه آنها که بو ام دکاره بن دانوستاندنه کی سر بکل مخابن او زمینه آنها که بردوام نکر و برواجی وینا که دیسه دست بشواطه آفیسا بو دست گرتنا حوالا بو دست درخستنا حوالا بو حتی جانا جی مرو دکاره بیجه سر آستا کشتنه جی و گوتی هنتش چه بونه لسر ویجی پراستی مرو نکاره و با یعنی لفرنه های سیاسی چه که ایمه بنسبت مرم حست کن تمی حلوستا ما برانبری دوستو دجمنه ما دیار به ام حز دکن با ملت ما این روز د کردستان سوی دوکی ملت ما کردستان عراق چاوا جید ولات کی فدرال ده اما جی کاری باند سروی آستانه کی کار کی بکن ده مقابل برای اگه داوی پرس اوبی وکو انجمن نشمانیا کرد لسوریا وکی پدکش هیچ دست پیشخریک مبادره هبویا جبو پارت دن لروشاوای کردستان حسد پیاده یپجه گلک پارتندن الودری هنه کود بن ریفبریا خسر دا خود بینن و هیچ مبادره که هبوه درباره وی اپراسیونه برونن پلانه که دا بنن و دنگه که بیتن نه بگمان تنل درباره و گوتی وی اپراسیون من پراستی تو دانستان نکریه و ناکنجی امام حزد کن اگر ام بخوام لف بکن وکی یک پاکت لسر حلوسته که بو خدمت خاک و خلق ما بکن نه تنه و گوتیش بو انجام اپراسیونه که گو ام بزن بن ایرو روش مترسیل سملت ما او مترسیانه که موک انجمن اجتماعی کرد متمی خودی خلق خوا و بویش ملحمی در یادای گم کاربن به مترسیان سر ملت قصبت بکن لتنی ام ایرو به پیاده اجی پیاده شاق پک که دانستاندنه که بکن جبو تنی و جبو ایریشه اما ام نه حاضرن اگر ام بکن ام حاضرن یک ریکفتنه را او ریکفتنه انا که بکوی خدمت خلق و خاکم برس نشأت زازا اندام مکتب سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسه لتربسپیه گلک سپاس کتو دیال مبوی